Dayakin dalan. Makatwag ang motor, ampong katawan da rin atlong lalaki. Iningikse ng sinalubong kareng maranon magbiyahe at di na lang keng MacArthur Highway asa sakupaning Barangay Sindalan, syudad ning San Fernando, Pampanga, anyang ngabak ning Domingo, 25 na ning Pebrero. Unfortunately, may ka-aksidente tamo po kay king MacArthur Highway na. Ito pong motorcycle ito, then po makasakit, lula. Nalalangan pong helmet. So kasalukuyan po makaparada yung gilid ng truck, kanyang guys, sa pong ano po ning, then pong makamotor. Kita pong initial response na po rin kaya katamong Safro, neta pong adwa, bala mo agad lang mete. And then itang pangatlo na pong sakit, eventually mete yarin po king hospital. Keng sikana ning impact, dead on the spot, laring adwang makasake keng motor, kabang midalaya pa keng ospital, ling metong dangabe, dapat mayanguya naman biye. Agpangkim pamuntok na ning City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO ken San Fernando ay Louie Clemente. Dakala pa mo rin ka nung magmotor, misusulod helmet, bistaman balurang malyari na isalbani ni ingbiye ning metong nga tao. Kindatos na ning CPOSCO, miras no keng 1,083 dem bilang daring mera ka pa-rider manibat January 2024 hanggang kasalukuyan, pauli na ning era pa manyulod helmet. Palak lang mas dakal deni keng 669 cases na ning apprehension due to non-wearing of helmet anyang kapareha sa panahon ning milabas sa banwa. Actually po, pepa-amyenda tayo itang violation fee with regards. Patse po yung violation about checking safety. So mita siya po. Metong niya po kanya nitang violation karetang no helmet, na driving without helmet kare makamotorsiklo. So kempong statistics mi, lulto number 1 niya pong traffic violation na makukumit kay King City. Base kay Republic Act 10054 o ing Motorcycle Helmet Act of the Philippines, mamayad yang fine a 1,500 pesos ing rider a first time mera ka pa maka-helmet. 3,000 pesos naman keng second offense, kabang 5,000 pesos ne ing fine keng third offense. 10,000 pesos ne man ing fine at malyarya pang makonfiscate lisensya ing rider kung may katapat ng beses mera ka uling maka-helmet. Keng Syudad San Fernando, 1,000 pesos ne man ing penalty para kareng magmotor misusulod helmet. Agpangpakang Clemente, problema yan namang kanuing overloading kareng motor o ring manya keng maygit metong a backrider. Base ken datos, miras no ken 25 deng merakal karing atin lampas king metong a backrider manibat January hanggang kasalungsungan. Mas dakal larin deni kesa kareng apat a merakap pauli ning parehong violation ken pareha sa panahon anyang 2023. Mang kanutok nang yung si Posco ken pa magpatupad ken batas para namo rin ken kapakananda ng rider at deng aliwapang memalen. So, den pong kaya katamang motorista, lalo na po rin mag-motorsiklo. Pagsabi mo po talagang mayap na kailangan mag-helmet la. Usually po yung maging initial violation na po yan Potang kaya kanta ko, potang kutnan mo la, ala na ng lisensya. So, magpatong-patong po itang karelang violation. Kaya be po, Iyart Consuelo, ako, ingke kayong talasuyo, Felix Kapati Barrios, ating pusong makabalin.